inkuru imaze igihe iri gucicikana ku rubuga rwa YouTube ndetse kuri TikTok, Instagram, bari kuvuga yuko umusore w'icyamamare bita Gashirofu guturuka mu Buhinde yuko yaba yaritabye Imana. Niyo makuru inje kujya tunonosore hano babitsabye ari benshi kugira ngo nzabahereze amakuru ya nyayo. Ni uko umusore bita Gashirofu aracyari muzima, ahubwo ndi kugira ngo inze tusobanure iyi filimi ari gutegura ari kumwe na Arjun. Niyo ndi kugira ngo nze dutegure turebe ukuntu ibintu bihagaze. Nuko iyi filimi bari kuyitegura haje gubani uwo bita Gashirofu ari kuza kwitaba Imana kabisa. Abyira cyo nuko uwo bita Arjun agiye gukorana filimi bita Sara, mwamenye ku Ankara, gusa yamenyekanye Bahubali rimwe, Bahubali kabiri. Izo filimi zibakineye gatanu, kandi ikintu nabyira cyo mugenda munakora subscribe musharinga iyi video. Ikindi kandi agiye gusohora ku gice uyu musore agiye gukorera igihe bitamaze mwita Arjun yakoze ibitaza bigiye bitandukanye. Niwe wakinye filimi ya mbere mu Buhinde, Pushpa rimwe, Pushpa kabiri na utayize, ndetse abakinira n'izindi zigiye zitandukanye zitabaye hit kabisa. Ejo nasaba gukanda subscribe muri tubana muri video zigiye zitandukanye wagwanda bakunda nkungwanye kuri mageze nk'ibisanzwe kabisa. Subscribe ni ingenzi, ubundi ibiganiro n'ibigende bigucika bikazabikugereraho ku gihe gatanu ku kandi.